živimo u studentskom gradu. Domska deca ovde obično čekaju autobus, ovde provodimo dobar deo dana kad idemo na fakultet i kad se vraćamo sa fakulteta. Jako puno nas živi u Studenjaku i onda uvek znamo da ćemo sresti nekog od kolega i ispričati se o svemu što se dešava. Mi su tim šetnjama i tom čekanju autobusa pričamo sve naše dogodovštine sa fakulteta, kao i zanimljivosti koje su nam se desile tokom celog dana i tako prekraćujemo vreme u čekanju autobusa. Tako nam vreme čekanja autobusa i put do studentskog doma prođe brže i lepše. Jednostavno pričamo o zanimljivim stvarima, tako da put od 20 minuta uopšte i ne primetimo. Da bi nam put od fakulteta do Zelenog venca protekao brže, mi često pričamo o nekim zanimljivim stvarima. Jedna od tih zanimljivih stvari je kako dokazati pomoću tranzitivnosti da je gušter duži nego širi. Gušter je dugačak i sa prednje i sa zadnje strane, a zelen je samo sa prednje strane. On je zelen i po dužini i po širini, a širok je samo po širini. Iz toga sledi da je gušter duži nego širi. Moje ime je Ana Ravić, a ovo je moja sestra bliznakinja Tanja. Rođene smo i odrasle u Aranđelovcu, gradu poznatom ne samo u kiseloj vodi Knjaz Miloš, već i po prelepom parku Bukovičke banje, u kome smo naučile da vozimo bicikl, skejt, da vozimo rošule, preskačemo lastiš, vijaču, zatim igramo tenis, badminton, u kome smo se i prvi put zaljubile. Još u osnovnoj školi želeli smo da studiramo matematiku. Drugi su nam govorili da ćemo se još 1000 puta predomisliti i da ćemo promeniti svoje mišljenje i upisati nešto kreativnije. Prevarili su se jer nisu znali da je matematika jako najstarija nauka, ona je još uvek mlada i nedovoljno istražena. Svaka muzika ima svoju pouku, neku svoju priču, ali muzike ima svuda, pa čak i u matematici. Zato sam ja sklona da kažem da je matematika najlepša muzika, a da je muzika zvučna matematika. Pronalaskom matematike u muzici skrenula smo svoje istraživanje ka matematici i zavolele. Tome su doprineli i naši profesori matematike koji su nam pokazali da je matematika beskrajna, ali tome su doprineli i naši roditelji i stariji brat koji su nas u svemu podržavali. Naš brat, nazi smo dosta vezane za našeg brata. On je naša podrška, on nas ohrabruje, ali on nam je i najiskreniji kritičar. On je uvek tu da nas sasluša, da nam pomogne i nikada nije bio u fazonu ja sam stariji pa sam zato u pravu. Svi su nam govorili da ćemo nas dve studirati matematiku samo kada neka pametna i normalna devojka postane manekenka. Prevarili su se naravno, no i uvideli da nas volimo matematiku i da ćemo to upisati tek kada su nas zatekli jednog dana kako šetamo pistama na revije. Promenili su svoje mišljenje o matematičarima kada su videli da nas dve dobro studiramo matematiku i imamo odličan prosek, a da se pri tom uopšte nismo promenile. A svoje generalno mišljenje su promenili kada su upoznali naše kolege i koleginice. Iako su predavanja na mom fakultetu veoma duga, ipak ona su vrlo zanimljiva i poučna. Jedan moj dan bi izgledao, na primjer, ustajanje u 7 ujutru, zatim predavanja od 8 ujutru do 4 popodne sa pauzom za ručak, koju obično provedemo u menzi koja je poznata kao 3 kostura. Ima da se pojede dovoljno i najbliža nam je i ne oduzima nam previše vremena. Posle toga vratimo se ili u Studenjak ili ostanemo na fakultetu da učimo zavisno kad imamo probu hora ili obiđemo svoje prijatelje i drugove i drugarice. Ja sam je gledala i mislim da ništa nisi propustio. Bojan i ja smo zajedno to gledali i ništa novo. Kao i većina filmova matematičara. Bolje nemoj da ga gledaš, baš je odvratan. Matematičari su prikazani kao po običaju. Svi kao da završe u ludnici. Svi sa naočarima, zaboravni. Ja sam gledao Blistavi um. To mi je onako prilično dobar film, mada mislim da su neki stereotipi u tom filmu prikazuju matematičare, gde on kao ima brdo papira, dolazi do prozora da piše neke formule, mislim to ipak... Mislim da su preterali i previše stereotipa, od prilike kao da je matematika nešto toliko nepoznato, tajanstveno i teško. Ne sviđa mi se. Verovatno zato što oni to nisu voleli.
ne znam, nisu se uživali. I dobro, Will Huntinga, to ste gledali, jel da? Da, I tu je onako malo pretirano, da, ali... ali ipak je uradio one zadatke, baš ono kako ne zna sve ko je uradio, ali je ipak urađeno. Znači, da ne gledam. Pa, ne, ja mislim to znači. Tanja, kako ti je to poruka stigla? Neka zanimljiva? Kako za koga? Marko me pita ko je prvi uveo reč prijateljstvo. Znam da je to bio Pitagora, ali se ne sjećam kako je on to tačno definisao. Znaš li ti? Da. Prijatelj je onaj koji je moje drugo ja, kao što su to brojevi 220 i 284, jer je svaki od njih zbir svega onoga što je mera drugoga. Da, baš je tako, tačno. Evo sad ćemo napišem. Sada ću vam predstaviti jedan elektronski udžbenik koji se zove Analitička geometrija i koji je nastao kao rezultat rada ovde na Matematičkom fakultetu, znači na projektu geometrije i vizualizacije. Asistentkinja pokazuje kako se objektivno programiranje koristi u neke druge svrhe, na primer u prezentovanju analitičke geometrije kroz elektronski udžbenik. Pokazuje nam tu zanimljivosti koje su vezane za analitičku geometriju u 3D prostoru koji studenti ne mogu baš najbolje da shvate i objasne i to nas baš raduje zato što se nalazimo na smeru teorijska matematika i primene i to potvrđuje pravilo da teorija može da se primeni u praksi i objašnjava kako možemo na časovima lepi i zanimljive stvari da snimimo. Na primer, hiperbolički paraboloid koji imamo ovde na slici koristi se u građevini jer je lakše za građenje krovova, na primer, kao što imamo u Beogradu, nalazi se na 25. maju na Dunavu. Nalazimo se u sportskom udruženju Matematičkog fakulteta, prostor koji nam je obezbedio bivši dekan Aleksandar Lipkovski zbog uspeha na primatijadi. Primatijada je sportsko-naučna manifestacija koja se održava već 32 godine. Mi smo poslednje 3 godine za redom bili najbolji, što znači da smo osvojili prva mesta u košarci, u odbojci, u ženskom fudbalu, što je vrlo zanimljivo. Inače, to su najposvećenije utakmice. Na osnovu toga smo u stvari dobili ovu prostoriju. Inače, prošle godine je bila zanimljiva primatijada zato što su poslednja 2 dana bila kišovita, tako da smo igrali noću odbojku. I pored svih obaveza na fakultetu koje smo voljela da radimo u osnovnoj i srednjoj školi. U studentskim ligama ne samo da se bavimo sportom i da se družimo sa raznim prijateljima, već promovišemo i svoj fakultet. Sada živimo u studentskom gradu, u dvokrevetnoj sobi. Zahvaljujući svom proseku, imamo svoju sobu, mir i tišinu. Međutim, i pored toga, imamo vremena da nam dolaze drugovi i drugarice koji su ne samo u studentskim domovima, u susednim blokovima, već i van studentskog doma. Sada kad bi nas pitali da li bi želele u prvoj godini da konkurišemo za dom, sigurno bi pristale i prešle u dom, jer smo uvidele da u studentskim domovima nije tako loše kao što smo naziv na početku zamišljale. Pogledaj ovu suknju, baš bi nam bila dobra za koncert na Kolarcu. Da, a ovaj popust od 70%
10% me baš podsjeti na onaj najkontraintuitivniji problem iz verovatnoće. Misliš na onaj koja je verovatnoća da na fudbalskom igralištu 2 od 23 ljudi imaju istog dana rođendan? Da, baš taj za koji bi većina rekla da je verovatnoća 10%, a u stvari je više od 50%. Ajmo da je pogledamo. Jedna od mojih najomiljenijih šetnja je šetnja pored Dunava, jer me ona opušta i daje mi novu snagu. Verovatno je to zbog toga što smo rođene u gradu Aranđelovcu koji nema reku, a uvijek smo želele i maštale o tome da živimo pored reke. Od onda pevamo u horu Branko Cvetković u ovim prostorijama ovde. Nalazimo se svake srede i subote od 8 do 10 sati gde vršimo probe hora. Pre toga se skupljamo dole u kafiću prostorija i posle toga odemo svi zajedno negde. Tu su studenti raznih fakulteta, tu ima i ljudi koji su završili muzičku akademiju, ali i ljudi koji uopšte nemaju muzičko obrazovanje, ali znaju da pevaju. Tu su i matematičari, tu je naš kolega Ognjen Šobajić. Mi radimo zajedno koncerte, bili smo na internacionalnom takmičenju u Nišu, radili smo koncert u Narodnom pozorištu zajedno sa somborskim horom i sada ćemo ići u Sombor da im uzvratimo posetu. To ne valja. Ne sme da se gubi. Šta dalje u životu? Sa našim prosjekom i sa našim smerom teorijska matematika i primjena, šta dalje da radimo? Jedini odgovor koji nam pada na pamet je da se bavimo naučnim radom i ostanemo na fakultetu. Nazve to volimo, ali pre toga želele bi da odemo malo u Rusiju i da isprobamo i neke nove načine učenja. Tamo bi voljelo da upoznamo druge ljude i da upoznamo nove oblasti matematike. 1, 2, 3.